Suriye ciyeki taybete, hiçbir Ramazan'ın çen salın şerekine ukay bu rejimeki zordar bu rejime bezar Asad. Evket dema hevi hebun Suriye bebe veradeki baştır demokrasi pek vere rengu renk be hemi zaman çant netefte de ve alakacı bigirin ve Suriye'nin hatiye konağı ki tevli heftir şeyliktir kesni zana ve çava be çuyuna emre şara ve navedin Jolani ya Moskovacı bir çerçevede ditin hin bertek reaksiyon zedet tünene tabii komendit medya civaki kurdan tabiati medya civaki rojava gelek cihdane dakhiyaniye Joe Wilson endama Kongres Ameriki endama civata nuneran beşa jerin ya Kongres Ameriki Joe Wilson yani Joe Wilson siyasette Joe Wilson'da Rusya ciye green digre o dibece Rusya xarabiye her mezne ve Putin ve zorba diktatörü ki xarab binavdı ki dibece ev ve peşiyat Putin vere girtin ev de dadgehe ki tavanan ya nav nitivi de vere mahkeme kirin vere darızlandın vere dadgeh kirin Lomajı dibece neko peymanak vere kirin ve hemi bingehen Rusi veren girtin daxistin hezen Ruskiriji Suriye vere derxistin. Yani dibe çerçevede daxiniya heri tund eve lej aliyen fermi ji vezaret derve qasra spi hin tişteki fermi nahatiye. Ji pek seradan zuya hin germe. Le yani ez tüm axaptına kadar dibêjim dema Rusya peşkebe li aliyekî de ew pir caran veke refleks nerazciye nerazibûnê li Amerika. O tiştek ku Wilson jî nîşan dida jî ev e. Amerikî ji xwe reaksiyonên giran hene dijî şer'a ku çawa peşavî hatiye vekirin ez tim dibêjim di beşana xwe de di beştrebûna xwe de çawa piraniya gel Amerîkî dijberiya şer'a dike. Ne kep hoşe ne baxteware ku peşavî hatiye vekirin. Let zerok Trump siyasetek wiha dimeşînin niha o kesek jî eşkirî rexne nake. Le kesin nerazî jî pirin o da seradan jî dibe deme de te ku kesin rexnekir dibêjin binerin niha jî çûye Rusya'ya peyman çedike dibêje hemî peymanên berê zindîne ew berdevam bikin Rusya hevendeke girîngiya Sûriyeyê ama li seber rojê de peywendiyê xwe bidomînin. Na hewlekê li Amerîka heye rakirina cezayên toleyên mayîn ku li serê de jî ev cezaya Qayser Caesar Wilson yek ji wan kesan ku peşengê ve nerîne ku dibe ceza were rakirin da ku Sûrî bikaribin rabin ser piyan stopî ser hevkin û ji barekê ser tiştewan werin rizgarkirin. Lê çûyîna şer'a û peymanek ku têne giredan ew yek hinek dixe xeteriyekê çima ji ber ku Rusya disa tabii ku şerê sarnemaye Rusya li pêş wekî min gavadî jî gotî li gor gelek biryarderên Amerîkî neyara herî mezine yani dijmina serekiye. Loma jî ciyekî ku Rusya xurt bibe Amerîkî nerazîne vî tiştî jî nîşan didin û dibe ku hewlên rakirina cezaya toleya Qayser hinek asteng be le dibir de hinek pirsgirêk jî hene çend rojin li vir pisporên Amerîkî em wisa diaxivin telefon dikirin diaxivin hinek matmayî mabûn çend roj berê hepêvinekî Mazlûm Ebdî hebû ronahî TV de digot me em jî piştgirî didin rakirina cezayên Qayser yani pirs burada hebû gelo Kurd çi standine beraber ve helbeste çima
çima dibêjin rakirina ceza Qayser dixwazin ev jî pirseke ku heta niha min berseva wê jî nedîtiye, nebiriye, nebîstiye. Yani beraber çi Kurt rakirina cezayê Qayserê dixwazin piştevanî ji rakirina wê dikin. Ji ber ku gelek kes hene li Washington xebat dikirin ku ev ceza neyên rakirin. Çünkü wekî min gotî dudiliyek gumanekî xurt li beraber colanî heye, şara heye ku ew nikane bibe serokê revaya Sûriye ji ber ku yekane difikre, tek tip difikre dixwaze Sûriye wek Sûriye Arab Sunni be Arabên Sunni be û îdeolojiyek tundre be ji ber vê yekê jî kesên ku piştgiriya Kurdan dikin, piştgiriya Durziyan dikin, piştgiriya Kemaniyên olî û netewî dikin pir bixemin, bifikarin ku ev ceza werin rakirin. Ew dibêjin dibe ceza bimînin, toleyên ku heyî bimînin, taybetî sezar bimîne, da ku ev bibe wekî kontrolek, wekî hewsarek li pişt vê rejimê, da ku nefikre pêşiya min hatiye vekirin, êdî ez desthilatdarim, ez dikarim her tiştê li gor dilê xwe bikim. Ew dibêjin na, dibe sezar bimîne, li gor giryaran, li gor pratikê rakirina wan cezayan, yan jî siskirina wan li gor giryarê be. Ji xeta Marco Rubio jî ev e. Wezaretê Derve Marco Rubio jî tim dibêje dema wî şeradît jî dîsa got çend xalên girîng bû Marco Rubio anî bû pêş çi bû şerê dice terorê û hindurandin yani cih dayîna PKK'yên cur be cur yani hembeskirina hemî PKK'yên nijadî û olî yên Sûrî. Wezaretê Derve taybetî Marco Rubio tim wan xalana dubare dike. Yani girêngî dide wan xalana dema fermandarê Hezbên Sûriya Demokratîk Mazlûm Abdî jî dibêje em piştevaniya rakirina wan cezaya dikin. Yani li vir hinek matmayîbûnek çêbû gelo beraber çi garantiyek hatiye standin, sozek hatiye dayîn, dema li Washington xebatek wiha didome ku ev tişt neyên rakirin hîn pir zû ye, taybetî piştî bûyerên li beravê dijî Aleviyan û dûrê jê li Swêda dijî Durziyan û çend beredemekê Kurd jî ceribandinek dijî Kurdan li taxên Kurdiyên Helebê Çay Seydo û Eşrefiye. Yani ev xemek wa heye, beşekî mezin heye li Amerîka hem nav Kongresê hem nav saziyên Tinkten ku dibêjin hîn pir zû ye. Dem nehatiye ku ev cezayê Qayser, toleyê Qayser were rakirin. Dibe ev bimîne ku rejim hikûmeta demkî nefikre ku pêşiya min hatiye vekirin da ku hewil bide rez li demokrasiye bigire, rez li hindurandina Kurdan û PKK'yên diniyên olî bigire. Ezmûneke Beşar Esad dubare nebe Sûriye bibe bi rastî demokrasiyek. Yani ev tişt mirov bi rastî jî dixwaze bizane çima Kurd yani dibêjin em jî dixwazin ceza werin rakirin. Yani di hemen deme de danûstandinên ku berdevam bikin tiştekî xuya dibe tiştin berbiçav pêşveçûnên berbiçav nayê dîtin. Yani dibe danûstana da tiştek ji aliyê Kurdan ve tên qezençkirinîyan ne Sûriye bi rastî we bibe welatê hemî Sûriyan serî de ji Kurd. Çünkü Kurd kemaniya herî mezin ya netewîne yani milletekî dinin piraniya Sûriye Arabin lê Kurd ne Arabin. Sedî bîst nüfusa Sûriye pêk dînin di kanûna navnetewî de wekî xudan ciyekî bilindin ji ber ku minoritîne, minoritiyekî netewî ne, etnîkî ne. Loma jê di gotûbêjin wiha da av tiştê gotin ku çima Kurd pêşîgirin
revekerin tabii ki hin peşveçünün hin serfiraziyen hin serketinen berbiçav nahatna ders kıstin çima vaha dikin. Evci pirseki burası pirseki ji aliyemi ve ji pirseki ji belki ezbers bu ve nizanım. Çünkü rakarına tolek dijvara yani düve şartı mercin bir civarın o Suriye yani Reberiya Demkiye Suriye misoger bike garanti bike ku mafi herkesi parasti ve parasti ne be gotuna kırya rajı İro min dit hinek nuçe ku Halep'e disse takı kurda ev peçandın didome dibe çerçevede dibe Kürt balkeşbin yani beravaniya kijan xala bikin dijberiya kijan xala bikin baş bizanın baş bu fikrin yani rakırına cezaya Kayser teoriye de baş bu despeke nu ya Suriye nu Suriye siberoje la kijan Suriye Suriye ki hatta Hameditiye imtihanek azmuek baş ne daye ku umro beje dem hatiye baş bibine. Yani tişteki bu haşe balkeşe ya. Dema az hinek şuraya dibinim ku sıradana şer'a Amerika puç bu neser keti bu da fazla bicine hat nizam serçi binge şuraya bu hat ekrin. Lazdıkarım bejim ku sıradana şer'a ya vedele Aliyevi ve serketi bu. Serfraz bu. Çava serfraz bu. Ji teröristek seri bir de 10 milyon dolar xalat hebu. Naha bu serok devletek. Neteben yek buydu akıfi civadaki neteben yek buydu akıfi. Be vezire derbe Amerika akıfi bir serok devletin cihanı akıfi. Yani aliye xaba serketine ke pir mezin ya diplomatike. Lamaji Kürt adver baş buxunun baş buxunun ne gejin encamın şaşku dükkanı zarar bide nırkandinen wan. Yani murav vahab fikre. Yani şara ne muraveki revaye ne muraveki ku salana tekoşin kriye surgune maye bejin zindanın rejimi maye bedeleki mezin daye kunaha hatiye kontrol kırına velat yok. Ne bir vavaye yani hatta nahajel Amerika Parani Ameriki vi vek El-Qaide dibinin. Veki yekji rehberin El-Qaide dibinin, terörist ek dibinin. Dile xoda kabul nakin ku ev bibe peşeng rehbere devleteki o nerazine ku serokoy wan peşi vekiliye. Tabi ku kes ne böyle bağ feji rastiyek va heye. Loma muroveki vaha hatına via New York'e hatına via Amerika, hatına New York'e hatına via netemen yekuyu hebetinin vi bu fikre tişteki pır mezine jaliye bir من جاردن جی پرسی بو جبه پرسی بو جخا پرسی بو جی herkes پرسی بو çima rebeleke Kürt ne hatı bu çima mazlum abdi ne hatı bu çima İlham Ahmet ne hatı bu menak pırsak böyle bu tebir abi yani Romacı hebidekim nırkhandiren şaş ne ekrin hatınavi serdanavi serketine ki mezun bu şartı mercen viyen objektif de le jiberko mede hepevina CBS de cidid دوسرو بره هپی بینا سی بی اس تجمدید چوا روزنامه امریکی مارgaret بنن o CBS kanalı ki her mezine yani çar kanalı mezine en Amerika ABC, NBC, CBS CBS yek juvana toreke pir mezine seranser Amerika heye o 6 dakika 60 minutes programı ki pir bana udenge Rojava Amerika diyardık. Burada medit çava روزنامه‌بان دبیجه yani dirokatte vuha terzani jiber beye ke duveki terörist tehditin jiber beye ke halat jibo seviyete hatı bu dana yani burada dema ve bersibe distine şera çava dibijin dicile de hışk dibe sor dibe kefavinayi yani ev çima ali kare ev hepivin da kuhun fan bakın yani lever Amerika herkes riset ne pişkirici olan ye herkes riset ne aligre derfet dayınaviye
Türk ve kıdisa dibêjim yani kesen ku ji wî nerazîna acizin wî elqedê dibînin piraniya pir zelal in Amerika. Lê tevî wan şertana hatina wî giring e ji bo wî ev pêvajiya ku di çardê gulanê de dest pê kir ku rê li ber wî hatiye vekirin gihişt astekê bilindtir ew êdî di qada serok rêberên serok devletên cîhanê de ciyê xwe digire niha jî diçe piştî Amerîka diçe bi Putinê rûdine welatekî din ye hezdar yê cîhanê berava jî vê yekê Kurdek jî tune bû ku ser wekî Kurd sernavê Kurda dibe civînê de amade be li New Yorkê di şandeya Sûriyê de cî bigire pirs ev e dibe hep pêvîna CBS de şera dibêje dibe fayla melafa dosyaya şerê dijî Daişê teslîmê me werekirin radestî me werekirin girtiyên Daişî bidin me Amerîkî bidin me ji xwe ez bi xwe 10 salek tiştekî şerê dijî Daişê dikim yani ew xala jî bi me hane ez hevil didim bal bikişînim ku destê Kurda da ev kart maye karta şerê dijî Daişê peyvajî jî zû tê guhartin ew kart jî diçe yani eşkere dibêje şer eşkere dibêje hewcedarî heseden tune ye em ê bikin ji xwe Tirkiye jî alîgira vê nêrînê ye Tirkiye jî mecbê wisa dibêje Hakan Fidan çend jara dubare kiriye yani tiştekî wiha jî heye dema tu hezekî pê danûstandinê dikî ew hez li Amerîka bi medya Amerîka dibêje hewcedarî bi hesedên em heye em ê bikin yani gelo kesek ku danûstandina li ser Kurda dikin beraber wan helbestana çi difikirin yani dema tu bi yekî re danûstandinê dikî bazarê dikî aliyê din jî tim hewil bide hebûna te qels bike di bir de pirsgirêkekê heye ez hêvîdarim ew rewş başta şopan dibe yani wekî awayê dîplomatîk jî nabêje vekîrî dibêje hewcedarî bi hesedere tune ye em ê bikin dema siyaseta Sûriye ya Amerika bi wî awayî bimeşe dema rola Kurdan yani pir lavastır bûyî be li gor 5 meh 6 mehberê dema Türkiye bibe xwediyên gotinekî pir mezin dema nûnera taybet ya Serokê Amerîkayê ji bo Sûriye balyozya Tirkiye be karîbiye serekî balyoziya Tirkiye be gotina Tirkiye xurt dike ew qada hez bûna Tirkiye firehtir dike beraber vê yekê jî Kurd çi dikin tedbirên çawa distînin ciyê pirse ye dibe Kurdxwe hazır bikin ku ev dosya jî dikarin destê wan werin girtin dema ew dosya jî were girtin çünkü rêberên Kurdan vê tiştî jî dibêjin em bi hevra operasyona bi hevra bikin yani rêveberiya demkiya li Şamê û Kurd bi hevra operasyona bikin de hemen nemde şara dibêje hewcedarî bi Kurda tune bikin yani hinek tişt hene ku rastî mirov zehmetî dikişine fehm bike çi dibe çi nabe çünkü danûstandinên ku têne kirin bi awayekî ez bi xwe pir caran Amerîkî telefonamı dikin ez bersîva wan cem min tune kir bidim çünkü ez bi xwe jî fehm nakim çi dibe çi dibe Kurd garantiyên çawa distînin çawa mafê xwe misoger dikin divê werde hinek şêlîbûn nezelalbûn heye mijo moranî heye loma jî yani li bir jî kesên saziyên derdorên ku dixwazin Kurd di rewşekê xirab da nemînin wan pirsana dikin bixebin bersîvên wan pirsana bamî ji tune ji ber ez jî nizanim ez jî hevil didim fehm bikim tevî ki Kurd heza herî mezinî ya li Sûriye ne 100,000 bawer dikim çend mehberê mazluma bî gotu bi 150,000 hejmareke din dabû dibe ki ez şaşbûm ez ê bêjim herî kem herî hindik 100,000 hezên wan yên rexistin perwerdekirî hînkirî hene tevî vê heze mezin heza dîplomatîk
pır lavaze. Asteki pır lavaze ku muruvlu kara bile berhev. Heza siyasi muruvlu kara bile berhev. Vek çava du boksör boks dikin boksör tüm ledika yedince tüm zani beravani de vuhat de suretek vuhat delke venek vuhat delke ve evciye perse yani de beravaj be de boks yek boks de kurdun kurt hez deste vanda yani heza leşkeri heza siyasi sistem modeleke siyasi ku dimeşe tevi kemahiyan kha tevi astengi kha hezeke sisteme ku dimeşe sisteme ku Suriyan pekte çünkü kurdime gotuna Suri per hazıkan em Suriye yani ev planje Suriye na Suriye derketiye nece hezeke derbatiye la tevi veyeke şuna ku tu kontrol biki gotuna tevahiya asta Suriye şuna ku tu bandor biki ser civata nevnetivi tu Ali ku tane godardı ki Ali ku fermana du bir avayı xuyadı be evci begoman ne revşeki başa kiberku hevya gel hevya de han salan de xater edeye revşek vahiye evci yani person çelagdin özür nota xodnerim مرو جرقن بزفرا سردنا شرعيا موسكوه یک جی خالن کو لگور مدیا هاتیه بحث کردن یعنی جی پلان هبو با هاتا قال کردن او بو کم کردن باندورا اسرائیل لسوریه شرع دخوازه دست tabi او نه پشتراس کریه از پر جران حد دکم پشتراس کری باقفم له شبرکو مجار سوریه مجار اسرائیل مجار روسیه aktörün mezinin Amerika'da da alakadar loma da fazım benim yani şara Putin hindiklerine kemkerine bandora İsrail'e le Suriye kire İsrail heza heri peşigire bu şara o devletin ku piştüvine çima İsrail naxoza Suriye ki navendi hebe İsrail doxaza durzi xudan statübün İsrail doxaze Kurt xudan statübün Benjamin Netanyahu eşkere gotu bu em destuxa em pişkiriya xa dedin biraya xa durzi o destuxa direji destuxa Kurd dikin ve vavaya gotu bu juxa gideon zar pır caran dibeje yani lavazbuna rola İsrail'e bir reka em bejin Rusya'ya daxazek bu hacı hatiye kirin Rusya'ya ku da İsrail'e lavaztır beki dema İsrail lavaz be ki xurt be Türkiye xurt be Katar xurt be evji xaleki balkeşe hinek tispo beryaz tekevin veşane az agadar kırım tişteki bu hacı çebuye evji balkeşe yani İsrailci bir avaye le mırov davi beke hedi yani bir tişti dikarım beyjim Kurt dibêjin zanûstandin berdevan dike şamere yani her du alî ji xuya dike ji bo deme dilîzin qezençkirina deme belki de siberojekê nêzik de encam girtin naye hevî kirin pêşbînî kirin li min cara din ji gotibû dîsa dibêjim dem dijî Kurda dixebite her keliyek ku derbas dibe di qenciya şaradaya di qenciya hezên keleka wî yan jî pişt wî divê Kurd dema hezbûna xwe de hinek tişta baştir rêve bibin benda sibe rojê nemînin çünkü kî garantî dide ku sibe hefteyek din du mehedin salek din rewş baştir be yani rewş baştir nabe ihtimal pir hêr rewş xirabtir be ji ber ku dema Kurd xurtin Durzî jî dengê xwe dikin Alevî jî dengê xwe dikin lê ew lawaziya Kurdan ya çend hefteyê borî Durzî jî lawaz bûne dengê wan jî hatiye birîn ji ber ku Kurd çawa wekî çimento ne ku ev pekatiyên ev
Gemaniyen, minoriyen dinci be hevradı gördüm. Yani kurt buna behezbuna kurdan Durziya behezdike, Aleviya behezdike, yen din behezdike. Lavaz buna van dengen dinci, yen dinci dibre. İşte çebuyucu eve li Washington'a çen haftana dengen dervey pesandına colani şara şepke xistine şara به رکا درزیا چه دبو درزی لور هبلدن لوبی خواه چکین hatta asteki baş kırınca evji ciye pesneye jibovan de demek ki vaha kurt da ji kurda gelek gelek bir bandırtır lobi çedikin den derdaxın de medya Amerika'da cide görün bandorlu ser kongresedeki le ev tişt yani lavastır da jiber kut vene ku heye kurt ve revebriya demkira ve henek dibijin rejim henek dibijin hükümet henek dibijin hükümet demkin henek dibijin revebriya gündemi ve revebriya gündemi rudinin danıştanlığı dekin yani emçi bakın revşeki venek bu hacı terkebe evvenel Washington işi dedi yani deme danıştanlığına hebe deme armanç kazançlarına encamen siyasi be. Dema armanç ne kazanç kırın siyasi be. Dema vakt kazanç kırın be. Ne demaviye. Vakt kazanç kırınca mekim goti ne dişi ne de bercimen diye kurdu adaya. Le dema lobiye ki xabate ki xurt heye ku Cezayir Kaiser Sezar neyin rakırın hin pürzuye dema Kurd bejin bala emjir rakırına be doxazın yani burada ne ahengiyek mezin heye. Peki mezin heye hene lomajı ve zaral bunek hebe. Çen rojun az dibinem medya civakide hene kesen ku xamxarın kesen ku serxo değişinin dibinem çen post mun ditin. Ne bis mun ditin ku dibijin bula bibiriya xosar bula Kurt Danistan'dan apa bazar xwa be Türkiye'de bakın. Çima be şar ara be grubeke feşil buyu tekçuyi puçbuyi bakın ez apçı dokazın bejin famdekim de ez dokazım bitişti bejim beri vek yani hin dem ne per derenge hin per rev rebaz hani derfetine Kurt bıkarbın jive revşe khaya lavazi jive revşe khaya çabatu kul mekbuhi seride geyir ben nuzarı çidik diver Kurt vaha khuyadı bin ana Kurdin Suriyeli Kurdistan'a Suriye reş vaha khuyadı ke yani ev bu ev şibanınca hevalek mi bu pusporek Suriye got yani çaba veki boksorek kul mekde de Kurdistan'a yani emnizanın çidik lomajı ez dibêjim şuna ku mirov gotûbêj bike were be tirkara bidin bistînin nebe şara bu xwe jî tirka fermana distîne qet nebe Tirkiye welatekî bi nav demokrasiyê nêzîkî Ewropayê bila Kurd bigêjin hevdû ew nêrînana gişteka fehm dikim heta astekî mantıqa wan jî mantıqa vê nêrînê jî heye ez buxa piştevaniya rênek wiha nakim ez dibêjim hîn dem derbas nebûye neboriye ser dem neboriye ki her tişt puç nebûye Rebertiya Kurdan ya siyasi o leşkeri disa dikarin bi guhartina hem tiştan revşaxa baştır bikin standına mafya xwa ya reva li nava Suriye misweger bikin garanti bikin bicî bikin ev jî çawa ev jî bi helbestekî hîn zelaltir yani pêşî dive biryar bidin bi ve rejime ve hükümete reva dibinin ya nabinin Kurd şer kirine hafte sal heşte sal şer dikin dijî devleta Suriye çünkü devleta Suriye buna ban kabul nedikir kemera Arabi hîn maye hîn bi hezara kes mal mülke van hat destevan hatiye birin hîn ev nahatine qara bikirin tazminat nahatine kirin dermanek jivan nahatiye dîtin hîn çend roj berê salvegera
سجمارتنا بره بوک به هزار کرد مافی همراهیش دستواناتی گرد هن رفشوان هن نهاتی چاره سر کردن یعنی بخواهی کرد دو بیشن ام دخوازن به لوی ولاتی به منطقه ذهنیت را دخوازن بیشن یعنی نخوازن بیشن دو وقتی بیشن کرد علیه که بیشن ام نخوازن علیه دنده جد دانستاندن دکن یعنی بخواهی گاوک پیش دو گاو پاش گاوک چپ دو گاو راست رفشک واهیه یک دبیجه ام یکیتیه سوریه دخوازن ام یکیتیه سوریه دخوازن الله سوریه دخوازن ربله که کرده یکیتین دبیجه او ناوج مره سوریه کمارا سوریه عربی تبون اما yani neyrinin daxoyinin helvestin ki hevdu cudatır hene murafam naken dve yan eme behevra runin dema behevra runin dve şart mercent zelabın çi dokhazi hatta naha ne zelale yani men dronahi tebi de jigort jber kutu ne zelale hatta naha zelal bunu ektuliyek kesedin binerin çaba çen mehbere Amerika, Fransa, Almanya, İsrail geçtik ser kurda dağıtfen hem denge haberin runiştine o gredayı nezalabun helbesta rebertiya leşkeri siyasiye kurdan al Kurdistan Suriye yani eğer daxwazek nayekirin ve çağı eğer bawer dikin ku retune servan zaxt mezin hene nikarin ve jaxe bila bi gerre parve bikin zaxt sermeheye mizanın çavabkin yani eğer ne zaktek bu hattune bu kan ezzaların arkada abi seyre ez bejim dve kurt buxa zelal bikin kurt vekim gotik kemaniye her mezin netevine national minority ne sedi bist nüfusa van her Suriye ev kurt nikan xavek asta durziyan da bibinin kurt nikan asta aleviya da bibinin Kurt milletteki cüdane o Kürdistan'a Suriye belki Kürdistan'a Dirokiye yani bu hazbeki hazmeki rastiye be yani ev herem belki Kürdistan'a Suriye tezanin çünkü belki Kürdistan'a Dirokiye Suriye hazır nasat çalışa çiğ hatiye damızlandı bu nahat baş naibilamın Kürdistan hazır salın he ve roje لكولنرك نخشة جمهورية شاندية خريطة حزر حسات النوتو دودية كردستان نخشة حزر حسات نوتو دودية عند كردستان يعني أو روش بيشتاب كرن بيشكو كرن يعني راستيك واجه هي تم لما تبيجي يكتيا سوريا تناي قبول كرن دوه kesin ku Surine yani ne Kurdun Sunni o Arap o Sunni ne yani Piraniye de sıraddar ona. Düve bejin Suriye velatime. Kurt huncudan ebin. Vallahi ev vari beji. Varın zani mala beji. Kurt bejin emr Surine. Yani ama evne de bejin huncud ne Surine? Huncud der bu hatine. Hun necbi velat Kurt bejin nona em baver kem Surine. Yani düve dıvırdaşı helvest zelabe. Kurden Suriye beşekci millete Kurdistan ne? Yani az buxa henek dibirj min navi vanj dibilim yani dotma men xizme men henele Afrine vekiminak çava yani çünkü sinoren çekirine domun bername dijigot Saykos Piko Tom Barak gotubus Saykos Piko ev devletin Suriye Irak Saykos Piko hatına danan henek kurje usa şirove kırımın ko Tom Barak dije Saykos Piko ya na Tom Barak usa ne digo Tom Barak digo وکی امریکی هم دستوخا بکشینن هم اروپی دستوخا بکشین بلا کسین روجات ناوین دولتین هی پرسکری که خب بخوا چاره سر بکن دما انگلیزان و فرانسیزان هات استرکس بیکو به جدول خریطه دانن نقشه دانن پیشتی چند سال هم دبینن پرسکری چاره سر نبوده او نه بشه که کرد راستی نه حقیقت هات نه که مافی کرده هاتی خارن دبه مافی کرده بودن اوسا نه فکره نه بیوی آیدی جیبو کردن استرکس بیکو فرمانم برنا وانه le avaya ku barak dibeşi na devem Ameriki Suriye derken bala Türk Suudi Katar Ürdün Mısır bula ona çaresi bakır pırskerek yani pırskerek çiğe Suriye devleteki Arabiye neteviye
na fikre ki Kurd bi zore bi Suriye bi hatına dalıkandın. Hatına dalıkandın. Ama hemen tişli Irak'ı. Irak'ı tişteki çekiriye. Yani evet. Yani dema şuna ki Kürt na duruzu binere duruzu basta sarıka bunu kırın. Cuda bunu kırın. Dikın yani dikın. Çünkü e, pırtır realisttir fikrin. Pırtır verektir fikrin. Diyare fikrandın avan ya stratejik kurtire jiya kurdan. İşte gidince hevaleki Amerika'ya pır navdar hun hemin navivi dizanın işte cumhura got çen lojin de fikrim rastici balkeş pır balkeş dibije demaşerde herkes Suriye bir reka kurda dedi. Çünkü Kürt şervan mejiyavan mejiya şerkeriye merhasın lehengin dema hat diplomasi Kürt handa buna yani ev ternekirina rebertiya reberen Kurdan kusarna bir Kurdan siyaset edikin pır eşkereydi bir pır eşkere koyardı be dema hat sermaze ronuştuna sermaze danustandın Mısır gerkerine bir reka danustandına ve çağam dibinin ku tiştek ders dirokoha tı ders dirokoha derne kıstına yani çen lojin rastı hızra xalikim gotuna ki tale juxa em hemî dizanin şer dozek tekoşinek tîne asteki piştî ve danûstandin tê me danûstandin jî wek vî pisporî got wekî nêrîneke serdest de li vir Kurt nikarin heza xwe di dîplomasî de bidin temsîl kirin ev ji lavaziya wan e zayîfbûna wan e ev jî dibe sedem ku piştgiriya ku hî roj bi roj kim dibe wekî min gotî yani Fransa, Almanya, İsrail wektek her ru daxuyan didan bahse doza gelê Kurd dikirin, netava Kurd dikirin, Kurdistana Sivî dikirin. Ev xwe jî bedeng bûne. Loma jî yani dibe yani biryar bidin rebere Kurda bir nekin ku ev beşek ji netavak Kurdin axavan beşek ji Kurdistana dîrokiya qedimiye ku Kurd ji ciyê gidin nahatine û divê kesên ku dixwazin Suriye rêve bibin ev li ber Kurda bigerin ku Kurd cuda nebin o cudabûn jî serxebûn jî mafekî xwezeyî mafekî netewî ye Kurd jî ve gelê Arab gelê Faris gelê Türk gelê Greek gelê File Ermenî Gurcî mafê wan heye xudan dewlet bin ew ne guneheke ew ne tawaneke ev mafekî xwezayî ye pirsgirêk divir de ya çima ew daxwaz naye kirin pirsgirêk ev e ne ku kesen daxwaz ve daxwaze bikin bibin armanca êrîşan rexlêna yani biratî bi dilxweşî dibe biratî bi qebûlkirinê dibe biratî bi hevdû qebûlkirinê dibe dema tu hebûna min qebûl nekî zimana min qebûl nekî mafê min qebûl nekî çanda min qebûl nekî ez nikarim bibin birayê belkî em bikarin bibin cîrana hevdû em nikarim bibin birayê hevdû ew jî yani ew jî tim li Amerîka her car te bas kirin ki Kurd di xeta xwe netewî de daxwaza xwe netewî de pir lawazin pir glover daxivin nezer alin kes nizanin çi dixwazin tim dibêjin bi termên nezeral daxivin loma jî kesên ki bi salan e Kurda dişopînin xema dixwin ev şekî wan jî heye ku avaya rêvebirina dîplomasiya û danûstandina Kurdan jî piştgirî nastîne berava ji vê yekê pir dibe armanca rexneyan o Qayser careke ji bo kesekî nû hatine dixwazim dubare bikim berê ku beşanê bigirim daxwaza rakirina cezayê Qayser pir gavekî ne maqûlane hat dîtin baverî û şîrove ne ku Kurd dibe fîşek li lingê xwe nexin zelal bin bi hevra jîn baş e
لدبنجها قبول كرنا دبا كسك هي جامايكا دبيجة بلا حسد النمينة أما بكن شر دجي داعشة بواواي وأوجي سباتكو كردان ve Kurdan kabul nakın, tahe Kurda dor peş tıkın. Hatta nahayji penasine bu mafya Kurdan yani tevin nakın kabul kırına zamanı Kurdi ya zamanı duye ya fermi le Suriye Sırbistan nakın. Lamacı evet yani carna از بخواجی دبیسم او قد کفامج نایه که دنیا گیش دشمنی از جدل باور دکم دنیا پرانی دنیا دوست منه ما حز دکن رز دگرن ل دیسا دبیشم حز برنامه دوباره دکم از دیسا بیشم دما تو جبو خاط تشتکی نخوزی مافیت تو نکلوما جخالکی بکی دبی تو بری هر تشتک جبو خاط دخوازه خا بکی جدوره جهان جوات نورنتی بی دخوازه پشکری بکی جیهان پر جاران ispat دوباره ispat کریه که کلاکا کردا سکینینه کوبانی نمونه و هر باشه روماجی دوی کرد خواه پرسکن ام دکودا سقطی دکن ام دکودا شاشتی دکن حتی که هلبست خدا زلان لبن نابه که سرفرازی وره ونها كرد وكتشاوا دربش اي هيدا البنده هنا هنتشتن البنده تشتكينا وكي مسيح ورا اب تشي وكي من قلت يعني ديجي كردان الدم ديجي كردان دمشي شرع هبونا قال هر دل خرطردك ربيع بعد دل خرطردك هناك كس هفيا خاب ناكوكي ناخوي ناو حتى شبك جريدن دبك اب هاو دو سرج بكن شر هاو بكن هناك يعني هناك دبيجن بالوانتشتنا لا كردنا محتاجة وان سنة كرد بقى هذاك مزنن تنا دبه شباب خاب بكن هذا خاب ببين تنا دكتور بفيزيونك بأسوية كي إنه ربش خاب ببينن لگربه دا گوتنا خورد بکن داخیانی خورد بکن سکنا خورد بکن پشتی هنگه هر تشت baştırdı be jiberko cihane bepirsi Suriye ki veki Kurd xazın Suriye ki layık seküler Almani Suriye ki hemi ol zaman çant dede ten parastın Suriye ki jin serdestin peşengin civakene yan Suriye ki ku ilki İdlib'e bin heteşe tevahiye Suriye bikeve bin ve ideolojiye tarih jin ne bin beşekci jiyane tene rengek tene dengek vere bistin hemi cihancı pişkiriye bijariye yeke bike belki Amerikacı, Kanadacı, Fransacı, Almanyacı, İsrailci hemici bu sistemetten revebirin. Yani çen roj böyle temaşa karı bu aldar xali bu baverim. Yani bir bu xacı gotu bu avaya ki baş gotu bu yani cihanın ku bir federasyon sistemi ki ne navanete revebirin devletin her peşveçiye cihanın rast beguman olsa yani bir Washington tane bir nav Washington'a payitahtı. Her herem bir yere xo bixwede de. Li Fransa heremekeye Quebec dibêjin. Kanada Piraniye İngilîzî zimane. Li İstanekeye eyaletek Quebec dibêjin. Ev bixwe Fransîne. Du car Quebecî çûne referandumê. Her du cara jî dijî serxebûnê dengdan. Got em naxwazin Quebekistanê. Welatê Quebec damezin. Em dixwazin bibin wekî beşek ji Kanada bimînin. Yani referandum rebazeke دکاری پرس بکی دما دولتک قیمت داده قدرت دزانه تو ناخذ جدا بی لکانادا هر حکومت کاری که حکومت فدرال دویت فرانسیزی بزنی شرطه دو زمان فرمیانه انگلیسی و فرانسیزی هر مالپر حکومت کانادی انگلیسی و فرانسیزی دما تو تلفن دیکی شده بیچه good morning bonjour تا انگلیسی cevapta انگلیسی دوم تا فرانسیزی برسیب دا فرانسیزی دوم yani dema
قبول کردنک رزگرتنک چند هبه ناسنامه هبه و چاقه جدیکاری به هبه بمین دما تشت قبول کردن تنبه دوباره تجی لکه خب نری کتنا آلتر خلیج راست بو پر راسته yani dve Kürt kabul nekir yani kes ne karıcı Kürtlara beje mecbur itu ideolojik bu had bin ideolojik bu had biji kes ne kar le dama Kürt bir şermuke helbette ki Kürt nişanladın gavak peş dugav paş çepra yani alemci hep helbest naha ve bu herkes razı hem çuma denge kubukun. Böyle bu hayal.